Dengaran kisah Nabi janjongan ngan kesabaran ajaran lebaran mentum Quraisy temang Islam seberjanjungan raya tersabaran mentum Quraisy temang Islam seberjanjungan raya tersabar dengan kisah Nabi janjongan kesabaran ajaran lebaran medun Quraisy tamang Islam seberjanjungan raya tersabar medun Quraisy tamang Islam seberjanjungan raya tersabar nasabah kisah Nabi janjongan ngon kesabaran ajaran nasabah kisah Nabi janjongan ngon kesabaran ajaran lebaran nasira urang nibat masanya Nabi janjongan sabirina nasira urang nibat masanya Nabi janjongan sabirina dengan kisah Nabi janjongan mengkesabaran ajaran lebaran medum Quraisy tamang Islam seberjanjungan raya tersabar medum Quraisy tamang Islam seberjanjungan raya tersabar di rumahnya Nabi jasabih di ludah sabih Nabi
janjungan ngan kesabaran ajaran baramedum kuris tamang Islam sebab janjungan raya tersebar medum kuris tamang Islam sebab janjungan raya tersebar ni basi uran di Tuhan kafir Quraisy sakit lentikan ni basi orang di Tuhan kafir Quraisy sakit lantikan kafirnya nan sakit hana sa'uru nadua ura najah sayyidina kafirnya sakit hana sa'uru nadua ura najah sayyidina dengarkan kisah Nabi janjungan dan kesabaran ajaran baramedum Quraisy tamang Islam sebab janjungan raya tersebar medum Quraisy tamang Islam sebab janjungan raya tersebar tema'alanya najah sayyidina man bajara sibung kekurma kafirnya sakit katah kedra bit Muhammadnya lepas mulia kafirnya sakit katah kedra bit Muhammadnya Rasul mulia dengarkan kisah Nabi janjungan dengan kesabaran ajaran baramedum Quraisy tamang Islam sebab janjungan raya tersebar medum Quraisy tamang Islam sebab janjungan
raya tersebar. Sampai tak boleh nimba masanya, laju beriman dengan Sayyidina Nabi berucap dua kalimat umar bertambah karena sabar. Nabi berucap dua kalimat umar bertambah karena sabar. Dengarlah kisah Nabi junjungan dengan sabaran ajaran beramedum Quraisy damai Islam seberjunjungan raya tersabar. Ramedum Quraisy damai Islam seberjunjungan raya tersabar.